turabuje kandi turabamukije nshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tariki ya munani y'ukwezi kwa kabiri na 2025, aho tugiye kukubwira amakuru agezweho. N'amakuru rero turaza kureba mu buryo bugiye butandukanye. Turareba mu burezi, mu buzima, mu mahanga, muri politike, mu Amerika, amakuru y'imikino agezweho. Tubararikiye rero gukurikira amakuru uze kumenya ibyo minisita wa sante yaje kuba atangaza ku bijyanye n'uko abajyanama b'ubuzima bajya muri muganga sako. Turakubwira mu burezi aho abanyeshuri 30 bo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro mu ishami rya Musanze bashoje amasomo, aho bayashoje mu Bushinwa. Turaje rero tukubwire mu bijyanye na politiki ya Amerika. John Biden yaje kurahira manda ya 47. Ni byinshi rero turaza kuba kino, aho uyu Frank Sipirita yaje kuba atongerwa cyangwa se yaje kuba atongerwa kontara yindi nyuma y'igihe yari amaze atoza ikipe y'Amavubi. Karibu rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ukigera hano bwa mbere rero, reka tukubwire ngo tuguhaye ikaze, banza kandi subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru, ibiganiro, inkuru zicukumbuye tugucishirizaho hano umunsi ku munsi. Jya ugiye kubana namwe, ndi Fabrice hano kuri Fab TV. Amakuru agezweho rero ngo itariki ya munani y'ukwezi kwa kabiri 2025 avugwa hirya no hino mu Rwanda no ku isi. Mu gihugu cy'u Rwanda rero turaje tugaruke ku burezi, aho abanyeshuri 30 bo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Musanze bashoje amasomo. Bari bamaze umwaka bigira mu Bushinwa, aho ku bufatanye na kaminuza ya Jiwa. Amakuru tuza gukesha Kigali Today. Mu bijyanye rero n'ubuzima, minisita w'ubuzima cyangwa se minisante yatangaje imirimo kubera uburyo abajyanama b'ubuzima baba abanyamuryango ba muganga sako mu rwego rwo kurushaho guteza imbere imibereho myiza yabo. Aha niho minisita w'ubuzima yaje kuba bitangaza. Tunyarukiye rero mu mahanga, politiki ya muri Amerika. Perezida Donald Trump yarahiriye kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 20 Mutarama 2025. nibwo uwo muhango waje kuba uba nyuma rero yo gutsinda Kamala Harris mu matora. Yaje kuba asimbuye perezida John Biden urangije manda ye, nk'uko amakuru dukesha Kigali Today. Tugiye twihuse mu makuru ya siporo, mu makuru y'imikino rero, kuri uyu cyangwa se ku itariki 21 Mutarama nibwo uwo bita 2025 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko Frank Sipirita
hatazongerwa amasezerano yo gutoza Amavubi nyuma y'umwaka w'imikino wa 2014. Yari rero amasezerano ayatoza cyangwa se iyo gutoza iyi kipe. Twongeye twihuse mu makuru y'iyobokamana, aho kuri ku itariki 7 no ku itariki 8 ariho urubyiruko rugize kominote muri katolike rwaje kuba rukora urugendo nyobokamana. Bagiye gukora isengesho rero mu by'Imana mu karere ka Ruhango, aho ari isengesho ryateguwe akaba ari isengesho ryateguwe na